MLD scheme pen Jaipong market sit ki KMG upon HD minister reading pen rujok kisom. Ronghang rongbong rongarakalong botor sarpo Karbi upon kisikedang. KSA Hamren Regional Committee atumpen Arni Hot Hepin pen kachisong kiceng. Kardom nili Karbi prime time birta thanbang sami junaliti mungpi non birta angton pen arju ikha. Langhin MSC constituency ki parlo Jaiponga hitialong thereni phaisir cap ani ada porphai krisia pormalom MLD scheme pen market set ki kim kerang jiaphan HD minister sumrong hangari deng pen rujok ki som kapang cheng pona birta pherangke rastam to bipen birta nang pali Sikalak pho tangka kapanong pontang MLD scheme pen Jaipong market sit ki kim kirang jiaphan HD minister sumrong hangari deng pen rujok ki som masai kideng Jaipong market sit ki kim jiaphan rujok ki som mayalong langhin constituency MSC mati Karbi Autonomous Council M Tarendra Brahma lapen VDC chairman Khonsai Basumatari atum chetong dun Labang so market sit ki kim kirang kipami jiaphan Rumila ronghang pi lapen basanting tipia tumaphan si la so sai hodai tikanglo ang pada Jaipong along kido open stage tame abe kirui keselam thu proiji aphan HD minister sumrong hangpen sikalak hinia tangka pen keselam jiaphan lamthi cicak tekang Jadi nakela bagaimana mau kita lalakni na makela open stage repairing apa makela ke dari napi ko Aning kanwanga son si pining le thota ronghang rongbong rongara kalong therepo ni phai kresia ni kathar bura pen botor sarpo Karbi aphan sikdang pon bomlo pusi Karbi richo ramsing ronghang pen nonjong kapachinia birta pherangke hundur kropen birta nang pale Therepo ni phai ke ni habe kapale lapen se kasadi padopon si therepo ni phai kresia ni ke loring sarpo kengria duwana long botor sarpo Karbi padopon po hemphu mukrang na pen rasing ja aphan panong si bojon thom bangsor ni Karbi pedoponji Karbi aduana long pen Karbi richo akut along an kathar bura pen ingdeng ki thom an ha imualun kilun pen si petang ponji non la botor sar pugar kriya bangke la hormon ang ki pula su hormon ang pu ke chak ason lo asinon hala hormon ang pu po sinon ke kalkri tor sar pugar kri bula la bangke ya so apodola la que pique pan tango melan ala hormon na que pula su que chak son lo que chak lo la sino amang que kalkri bula la sino alun que lunya tu mala tambura tu ta alun ta que plak pon pedu kok lon kok lo sino na pipan na pola bu ala sero pemang pengbali ta pusi alun ta alun pon thì nó pi pan là phố láng là bằng một châu cái cô lo sẽ ra cái pi cái pan là phố láng phố thế là bằng cái quỷ với gì nó nghĩ mua là cái cô vét ở bằng cái mua là họ bỏ ra cái cô thế là phố chứ cô tarik kẹp pan nạp đó tarik kẹp nó về về cho nó lấy phố nó về sa di phố angke dari Kristiani bangke na doana long Karbi dam lo nakla botor sa Karbi non kebangi dari Krisi arni si telangani arni pola sila so arni doan pan bang duji doan ke ongi ada kene bulan thove mati la muk hempu lo mukrang lo rasia lahem phum kang rasinja lage thom arnam phanda Karbi ke komal lo Karbi ka chapem phuji ke Karbi na chen phunang ko ki ke kathabura hello halapu se not mijipi atum setame botor sar po Karbi aphan horhan kisikedang kangton thek ponlong lasi thangna dorde pope kabite aphan alang litum penta sikdang pontang lupusi pherangke atuma phan pachini yon dananga lelo rasi hor kedang pi hajat yo masih gesik pikir dang pilo
har tua be protemen pilo ma sini tu me minu ko ya phan che prote be pile ye phan ahor ahan ki sik pi kidang pi hor kidang no mi pi tum an pe litum ke ene hor han ki sik pi tari kris sikar klijar ni apha amat tasi budbarami asini litum senot pi mi pi tum sik pi kidang pi Karbi Autonomous Council bitungatum thereni phaisir cap ani duar bagori constituency along kahumri dama birta nangle Laso kahumri dama jai mekalong Karbi Autonomous Council CM Tuli Ramrong Hang MP Horen Singh Be duar bagori MSc Richard Tokbi EMs MSc Karbi Autonomous Council Principal Secretary Lapen Saikam Saipuatum Kahora Ethnic Village along Humri Dam CM Ronghang Pen EM Tourism in Church Lunsing Tironapan Kohora Ethnic Village Ansuse Kapalang Mejia Phan Prek Jamai Scheme Kideng Jia Phan Pachini Non malam so por phan birta moing ton piksena Modern Public Academy Senior Secondary admission open for 2020 and 21. Classes from 1 to 11. IIT JEE NEET coaching announcing 11 and 12 breed with IIT JEE NEET CACPT with intensive coaching by expert lecturer. Hostel facilities available for both boys and girls in the school campus. Campus 1 Karaikuchi, Campus 2 Rampur, Campus 3 Hajo. For more details, kindly contact on the given screen. Website www.modernpublicacademy.com. Required teachers for nursery to class 11 in boarding cum day school, Modern Public Academy, Alikas, Kamrup, Assam. Salary negotiable. Free accommodation for residential teachers. Walk-in interview at Tridhara office on 8 March 2020 at 11 am onwards. Candidate must bring their testimonial along with CV. Interview location opposite United Bank of India, Tiso Complex, Kasa Stadium Road, Difu, Karbi Anglong. For more details, kindly contact 7896 197 465. Hormu ke chunam atum kilina puthak chirok tok pen kachere ek tangji chirok tok do ek non chere ek non hormu ke chunam abong pubang piatum hormu kilina hormu doga kata liters meter hai hu aron pen son than sai kam langchari pen kithik pame la pen chilasim sap ka papon pame doma avema la pen lahaya hormu asong sai kam pen ke papon asilasim sap doma lang ek tangji hormu ke chunam abang pubang piatum ki jora hormu kilina pala ilong adim bivek pathir thip adim pen sikilin kalima kalang ma lang ek tangji chulang mati kerosin kilina hut angsong nang kang pup ang pi prai ma prai prema lang iknangji serup ke kaiketa gram milligram si nam iknangji cement cooking gas kina mahut ning ki phope pulote aki jora banga phana machi palin iknangji tin ka chuna mahut kaiketa kilin pensi nam iknangji petrol pama long pen jang thuki na mahut ning ki phope pulote sai kam lang chari sai phu pen ke hotang apama long pen liter sa hisap lin dam pen ning chipang sam iknangji kicho hormu mate him ki dokina mahut ki en a box mate tonga pan hisap se sin lit iknangji packet a hormu ka chuna mahut bottles tin plastic pe mate ka kos pen ke bor aborta arum ki pipon ateng pen kali makalang ma munthi iknangji lake ka sonsi mate packet ki claim abang pu amen la pen at ki dodim packet a lokito ki jora hormu amen a hormu a hok alin ki ongko an ma la pen aphai a hormu ka sonsi ani a chiklo la pen aning kan hai hoi consumer service mobile number la pen kalite email apiketa thakitok ke do mate a hisap ador pen mate athak kakosa chat mate sticker ka pabon ke do hormu nam iknangni kasapa le ke do ador pen ang para ke ong ador pura nam iknangni thengpi kina mahut ke akebi ke lang pensi nam iknangji komania bang pumate kasonsi ki joratum advertisement dolir poster long metric measurement pen ang para akaprek a hisap en longle nangli hormu hai hu ke chunam inut abang pu a hisap atha kapin pur mate ki jongpon alam chini pa meloti nang ka jongthui avar sai matchi abedachi kilina pura kopini ning ki popi mate akoi theklong mate tong se kot pen langchari sai kam sonthana ron ki thek pamia sai kamajok department of legal metrology Karbi Anglong adim laki deputy controller of legal metrology DC colony difu kalite olubari Guwahati 781007 along khumri iktame আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Clar
unisex salon kicheng si sopin su lapen soar lo aphan ki pamada dim Karbi risonim so rong aje nang kilia pora hotlar at unisex salon ahin pen nang 1 pilo isi warsai kime lake hair straightening 2199 hair smoothing 3299 hair rebonding 4299 lapen keratin 4299 ador pen longpon ikji apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepit unni lasila bangso warsai kimi ahut nang litum tengne ne pin pen ali chuan dun ikha ning chipa bipe pin pen humri dam non la pen nang litum kemese nang thek longpon ikji adem lake rong parpi rong berot iron bridge dung difu Karbi anglong kachini le tho chia phan humri ta me 6001213664 বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina mo piputod birta along wangtulo. Majuli Circuit House along Thereni Phaisir Kepani Assam along Rialong India Sport Capital ke Pamanji aphan Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar ke himana tengpen jaime ke pechunji aphan adido jotpen maikang nia birta kat news sa hemalong birta nangle Assam Olympic Association amai phumate Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar pen kachari amai along Assam Olympic Association akongchun bang lakhya konver Majuli Deputy Commissioner Bikram Kuwari IAS Assam Olympic Association dun mai pu Bisnuram Munisa lapen pinang an sport asai puatum chetong dun laso mai long ardi de jot pen Assam along ria long kapathohin kapaching thurjia phan kaching wai pado KSA Hamren Regional Committee atumpen patirpisi Hamren hitikimi multi utility building a chatai long arni hot hepin pen kachisong Thereni Phaisir cap ani pen kapang cheng pona birta pherangke hundor kropen birta nang pale Alang litum akimanga putha Karbi Autonomous Council pen lamthe abitik ke alang litum akachisong ingtonti pusi chinidun pini pen pangcheng ponsi alang litum akachisong chunchetik ajonar la pen arniar besitame okfront thonrut pen si arni hot happy na phan akachisong pangcheng potanglo alang litum pen sikwat akachisong mate akimanga lamthe lake block 1 la pen block 2 angkang kaching thur amodeng ponangji Lower Kopili Hydroelectric Project angkang kido hemtun anatuma phan kiram pajirnengji Karbi anglong la pen West Karbi anglong aphan inner line permit nang pinangji Hamren rong supya hitia long Karbi ri cho aphan tek parung long nangji la pen Karbi anglong la pen West Karbi anglong arlo angtan pen nang kachongda da tuma phan khang nangji puhenlo Karbi prime time angkela pon sekang ton pe ikla tume thak me kurwang tu